Jisu ang kile cakap perthai pelong senran. Mo bari kita ki senran pin baptis kita kali ke Krenshay. Mo gospel Matius kendong ka. Ya ki balangit mo kita ki balong senran pin baptis. Mentapat ke balong api UI ya kata ke Great Commission ya ki apostol. Mainly ki dei maki. Uklam ong senran para senran pen baptis. Kita belai. Namo senran para senran pen baptis munu menikah ya ki. Shilong mentara jai kata. Lapan baptis benar berkecil. Lapan baptis, kalau mat dan kamu penjipan baptis. Lada penjipan baptis pak, pilih jesen kat berpiman, kiong kumta. Para kena kiele kata mentang, ngayus ngong. Para kena samalam tu, tip ila jong ali jesen seno, tip bercerai ya gamen sim, kiele kata. But kalau kau mah palat kene, naman ngila insting. Ya ke baka ketin gitu. Lada kalong kum ta upol unumbo ya ki ordinance of the church. Modern ki apostle ki prophet kum ta terte. Hang ni ke por ka mamentang ya dan hang ni baki syakri ki jong blai. Ngidan ban ya kren ya ke ketin ke jong blai. Ngidan ban ya kren ya ke jing shisha. Kabamut ingi wan ban kren ya blai. Badeng ta klamu blai nginom la ban im. Klamu blai nginom la ban ya. Kelama nginam poisa eru namar ulong katelong jong jingim. Tadeng tangi ken koridor ya ublay ha jingim ke jongi badeng tangi kwa ban ya kren ba ya kren sapang jong ba kumbang yo diang jingker ku ha jingim ke jongi kumbang yo diang ya kata ketelong ha jingim ke jongi ya ka ba uthe angi ya ke jingim uthe angi ya jing suk ya jing kemen uthe angi ke bor ba ikhtiar ngi kwa ban ya samlang ya kata ka bu bleu angi bangin ya thu shapi ba piru mdei ba bin chulong ki riu madan henrei piru pila ban yo diang lang ya gane ke bor ken mau ka jing wan ka jong pi sha gane ka prthai kam dei ba pisuan kum to ka ba dinang ta vi he pisan pikla kena pikla samla pikla rangba kala temen bat pin yap no em kam kut tang kum ta ngidan menyakran hagane ke sngi namar ba ka ktien ke jong bleu jisu hi shwabun ki ushabneng ong kilet yalap yang ke gospel shaki ben rio baro ti utau bangai nyo pen baptis an pen im utau bangai an pen rem bu ong kilet hikairu ya gini hikai bakin sunguk thu ya kai ka mangala hikai pi sa empat ya kata sa hikai lang mapi ya kataru bat penlong senran ken ya ki babon tading tangi angnot nakane ka platform ke jongi nakane ka jaka ka bangi don ngi angnot ban penlong senran ya ki babon tip tre nam tre tang ba ngi tangi kwa bat ban penlong senran ya ki babon tading ta ka donot ke jong try ka long bat bun ban pen emi ki men sim bat ban ken kala long kita ki nong bot ki jong habang ipa ya ka tin ke jong bleng isibun bo try ukot ya ki bri ki belong ordinary baru pelong iki ki extraordinary. Tingnya keren ni kata ke subjek ini ke segi menta ba abang apa nak ketin jong blai bakal long kum ta uskunya du kata ba kam kut tang ha kata ke por ba jisu khat itu ki bri hadu menta khat bakal long ya piru khat hadu menta. Tading tangi ngin ya pet ya ke jing khat ke jong blai ya ki babon ki syakri ke jong blai ba ngin penwan ru ya kata ba blai khat ru ya pi. Ngin ya pet ya ketin ke jong blai ni ke por ma abangi pet mo pastor ke jing khat ke jong blai kumno ba jisu u khat ikisenran ki jong baru kwa ban pelong senran ya ki ban ngasngau hadu mentaru ukwa ban pelong senran ya piru ukwa ban kentiu ya pi kumju ban le kumju kumba ule ya kini kisenran jo hakapor ba unang danang ne pertai pastor usenran uba kumnom tu ba nangkong bu jisu khat Aingo you try pastor ngi yo bani kren ya kani ka topik ha kani ka po mo kindak sha bani ya ngi kren church phang senran jingmut senran mo pinda pet jisu ru aka bakut do jongka ministry ke jong kumno bo IT no ya kata ministry sha kita ki apostle bo do ong mo khelek sha ka perthai pelong senran uklam ong hanono le pelong kristan ong khelek sha ka perthai pelong senran mo ka kentien kristan ka ana ka kentien kristan kawan mo be isadon nga kawan seni ikai kristos ke bawan mo ne little Christ kum ta ter ki ong aden ki ong follower of Jesus hanre ka kentien senran pat ke bamot ki student lani ki learner kita ki ba syak hikai mo ka jingmut bahajan kan
ki bahajan ki bamut ki yat kat kum kata ka jing hikai baru jisu de nama kata ukhot ya kita ki senran ki jong namar belai na kita ki senran bu unyo jet ya ki apostol hot ka bible kam de kret ya ki senran mo ubon pula senran jisu ki don ki bala enok bad iyo hari na kita ki senran ujet ya ki apostol but de namar kata hakini ki sautli ki gospel ngin lap be chapang ke jing khot jong kitu ki apostol pat kitu ki khat arngot bin ong wek ngin ong senran ki bon mo ngala man ong fi ha ka jilong khulung ge jong habaki kime ki pa jong u kla ra ka temple u ye kendo yo ne ubre u bekerteng u Simeon kini kime pa berhabau yo i yo jisu u kalalong unong bot jong jisu nomor bale u pediang ya u jisu ba damar ka bible ka ong me de khot ka ba arpusan gospel Lukas nong ka ba ar ka ong hakmi ru ladon ubre ha Jerusalem u bekerteng u Simeon ti u ne ubre ulong u bahok bat u beriu bale u bada ap kermen ya ke jing pentengen jong u Israel bat u mensim bakhoj ula don ha u la pen pau te ha u da u mensim bakhoj ba unum yo i ya ke jingyap kat ba umpat yo i yo Kris u jong utrai te ulawan ha u mensim sya ka temple bat haba kita kikme kikpa kile wan lam sya po yu jisu u badang kulung bakinle naka benta jong u kumba shong ka rukam jong ka hukum anda kumta uhi ula sim kuntup ya u bat ula kurku ya u blai ula ongde menta atrai men pelat no yala u syakri haka jingsuk kat bakum ka ketien jong me nabaki khmat jonga kila yo i ya ka jingpen em jong me ya ka ba mela pen kre lupa hakmat ki breu baro ka jingshai ya ka ban penshai ya ki gentle bat ka burom Israel u pait lang jong me pingi yo i hang sepang ni breu Simeon ba uni Simeon u ap ya kata ka jingkermen bat u yo i yo jisu udang kelung udah shem yo jisu udah kentup halade bat udah penbena ya kata ka jingpen em namar kata ka jingkermen jong u mangala man ong fi uwan sya ka jinget manong kong do su jisu ban nget lane ban long senran jong u jisu ban wang lamba jong u hot u khamla ban Islam makam dan ka history kindet ka batai chapang u kham Islam han ya ka ka bu up kermen u yo i tengala menong bomong bawa pastor mana senran ngala menong ngala menong uni udah banong kong do tau senran Hau Jisu. Lada syua jong ni ngapong gitu kiru start bakiwan. Nama kiwan ban mani Jisu. Lada ngendak kerana haka ministry hadian life host nam ki apostol. Bat syua ka turuk gidan kinong ablang berat nam. Ha. So syua gitu gidan kinong ablang berat. Kabumut kini ki senran mut Jisu umnon kame bon khot hada sim jong blai lawan lam hi. Ngai haba kiwan ke ka bo angal ya thu lupa ya ki haka pat bakidang ablang berat helum. Kilek ki yo i jing syang ngai kila kalarong nang mani yang tu. Pi kanero ka dego jing shambo u blay khot te tangi ki bastat khot tangi te ki balong sim khot ruat ikini kinong ablang berat te ki bomdan kano kan nam ka babha lane kata ka buram ka ba mo ka ba kat kata ki tang ki balong ordinary te ki bru ki ba lesi kumantangi ikna masi gini o ki di khna ret te long ta umdan kardan umdan status umdan eite namar be ki di tang kita Tering ta ka bau Jisu wan em kabut kan ni kala pen Paulo pam ublem khot ngi ba khrau batri plong khot wat iki baduk ki ba jinjar ki ba rangli ki ba long ki brio ki ba ngom no rimadan ki bamdan ki bamdan nam ki bamdan buram mo sto teri kata ki bope akan ni ka por mo yo piong Jisu ti iman khot yenga Jisu ti iman umithu yenga kwa manong fi na do ka sngi ka balakai la khot nado kinong ablang berat kibam dan nam kibam dan buram kibam dan kerdan ru em la khot iki mdai bo khot u Jisu daki angel jong ka beneng kano ka Jisu bang tagari kata ko amang fi ni kasngi bo menta jitu men sim ro trai khot bi firu tara waj pener ga do not par kinong ablang berat mas ni yi kata ka khabar bran kilit mare sya kata ka jaka ka Jisu par fi osngo ni ka khtian mentaro wanam shong sa ayeng Lada kalong ka bala fi wan no shbit paran sing ni jeseng ka mangindan mo nagumno na men yasham you try nagumno pastor Kedai pastor mo kumlo yo Kare pastor kata mana pai senran Jisu pastor umdan wiru am above Jisu khot kimdan jingjar ta mga pai we po senran pastor ba Jisu khot mo kata jingjar swa ka jimjunki lakan de ki tana padeng karam lane tana padeng jinge ne ki pastor hadu tu nathaniel mo hadu su tho ta bukuno Jisu itho yu hadu budwai kata ka jinge budan tu dieng na su tu bo Jisu khot bi ki breu am
mdai rapor baki suk te kino aplang berat ani ka te ki ban dan be yang to halum man ap pitraim sam thia vi hapai bi ka de ka por kha ta jung ti kilang berat kanu kalang berat ke belajan kha ki haban long so careful ki haban long thik pa thik te ki haban pikir ba ki haban pej ba ani kelam thia kelam dam ka no miet shu ka jin jara ka ji im jung ki hab dan chat lum aja ka ban thia ra ma yeng re chat lum da ka no miet ki haban ap bat ki kendo pastor perkat ki lang brot ki e namang thrai rekin ra lang ye ki lang brot ban let ban ya pet ya ga baki angel ki tho lupa ya ki khelek chata kan long kum ta hana kita ya kita ki lang brot halu kita kendo non nong sarai su ki lang brot ya ki lang berat bagi ya ki ba ki no ban pet yu khon lang brot jong blai kalong kum juru nga thrai ha ka jing em jong iro hana ngi su thu ka jing khot ngi haban no tang ngi haban ka jing jar nai perkat ka to ka jing jar ai pa ka jing jar kan perkat ka jing jar ka jing sitom kan perkat ka jing sitom kam jong ngi ka de ban wan khon lang brot mo Kref so ata. Mabona ki beri ki bamat u jisu ka dei namar ki mar ki jing evi. Tangi pastor long mar baki mat jing pastor ki shem jisu ki long nong bot no. Le se mentar pastor ba petu le se yo ka de ka por bu bri khot pastor ka jing ja kanang kum tu. Ka yo ka pelong man ki yo ka de ka tane. Baki wan mar su jisu pastor. Yang no sardan bi. Kita ka jing khot ba pastor jong jisu namar ba. Dan mas dang himane mo ngila isdang da kata ka jing long sanran te. Ka jing khot ka jing long sanran. But katahi ka dikawe ba kibrio ki perkhat ban long sanran ka bumot ki perkhat hap kendu babon ki ai ha jemut perkhat jong ki em kla perkhat swa ka jing do nong sha te mo ke mo komentan pila sim nuksa mo te kinang aplang brot pe kita ki kam perkhat la te ka jing do nong namar bale ki i hau jisu ka dik jing do nong sudah te kim perkhat chu ita kilang brot ki jong kiro mo baki ki wan bat kiri start ru mo baki wan na sha jengai ru mo baki kiro ki i na takari bi ki wan da ka bajengai ba ki haban ya kejat te betul apoi serta ka jaka ka bombat habaki ui mo yo jisu tingi i ba kadan kata ka jing yo nong de namar ba kan di ka jing khot jong jisu am kumba mene pila pan pulian gospel jemaat ya sma kum juhi ba ong ba khilet cik perte ban pelong senran de mo klam ong ban pelong sakri ru ong ban pelong senran de ki hikai ki bat pelong senran ne ki te kadan kani ka mo ba ka dictionary ka baju babon ki scholars ki ju pulih mo kata ka Strong's dictionary te ba pulih na kata am kene kentian disciple senran bawan kentian pareng disciple ka jingbo jengkari to learn leni ubakloy banyo jing hikai te takadao i ba o jisu am habuwan si seperti am hikai swa mot katu ke bule o jisu am ukwa ban pelong senran nambar balai ukwa ban hikai bakinyo jing hikai marka perthei hi nadu manchwa kamyo jing hikai lawan ki prophet ha kita semen barem way hadian way kala hikai te ya kata ki oracle lani kita ki jingmayan lani kita ki jingpentip kita ki buburi ke jong blai syapang jong blai hari kimyo apat kata ka jing sutu ki poi bi hi syata syaju te jisu hi ukun jong blai haba ublai hi daladi haba wan sini seperti wan ban peni bat haba mau hikai wangan pelong senran pat ban but yu te kata ki jing hikai bo jisu hikai kapan i ba mauhi udan ni kata ka donot te jisu ba mano ban yo jing hikai te ngi pat kum kibri haba perkhat jing long senran pat ngi perkhat na kumai ngi perkhat ban ong long senran ka bomot hab kendu hab i no mo hab len no hab i kita handai ningkong do ka jing long senran di ban yo jing hikai kumbai pastor menai lapan kan mau no simian ngi bu simian am but surum sendeng yo jisu mo umlet rate ban be aksut lang bat utrai lani ban penkhia alam kumbala ai ka bor he ki mo ki khadar ngot ki sendan jong jisu gini ki apostol ngimi ibu simian le kamta handai pa ulong bala kloy pat ban yo jing hikai pat nau jisu pate mo te ngi i ba ka di ka jinglong ka jong jisu am ka di kata hi ba usutanat ban hikai takara ba o jisu pan lasdang ka ministry ki jo umba bangi pulia ba Matias lan basandro ngisham ba mo o jisu hikai te usutanat ban hikai namar balai katu ka jing hikai jong jisu ka pelong hiki brio bakin ko ongu yu berkata he ho jisu apa diang biki di senran amdedi ba ong haduk bandala bot serum seneng handai tang pediang ke jing hikai ki kla long senran takada wang tu hikai te bat pelong senran niki bakadi ka brio ha ka gospel jing onis long basau ka khot ka bar pesan kani ka brio ko ong ni kata ka brio ko ong ngatip bo masaya wan yau blak khot ukres on daw lawan uta on batai sya yang ki baro o jisu yuthu haka ngalong uta ubakaran apa pekede ke brio am ke batai te ko ong ba andal awan uta on batai sai ki bara
Kata ka jing batai ke membuat kedai KK ba uhikai open i. Ke membuat kata ka jing le jong Jisu kum ta am kedai KK ba uhi ukwa ban pelong senran. Kemudian kita ada lupa ke Revelation kan? Keadaan rupa ke Revelation ban long senran da ka ba pediang to learn te ban yu jing hikai te. Jadi kita mau pasal ba kata kedai ba Jisu kwa ya baro ban long senran am kamdi ke balong belah sujit kerpang wei arngot lani ba kita ke badan ke jingkot kerpang te. Kemelong pi mende mau pasal ba kedai ya baro. La budi beri ubat telot ne, ubat duna ne, ubat dan ne, bamdan ne, ubat duk ne, beruspa ne. Kim di menyuben je le dia. Ya kebanlong senran mot kade ya borok itu. Bengin yo jing hikai nau Yesus Kristus kan. Kani kita ke jing shisha balada fikwa ban long senran pihak ban sengap mde ban bun ketien. Pihak ban sengap ke jing kai ke jong trai. Pihak ban sengap ye ne ke ketien. Pihak ban pulih ne ke ketien. Pimde ban kerki ke borok. Pihak ban dap da ne ke ketien. Namar ba utrai kwa un pelong senran fi mdei tang ban chu snow bala long senran henry fi hap ban long sisaki badap da ka ktien ke jong blai da ka jinkai ka jong Jesus Christ bala penchairu da men simakoi Kindiat pastor ba fikiran tamo. Ting sisa hang ni ki briu jongi shani. Mangidan palat nyopun ru pasani engi de ki kristal ki ong. Hare babun kim kam ya lede ki senran pan. Namar balai kilas muhun haka jinglong kristan. Bad haka jinglong kristan ke bomot kilas ngobe ngalap biang. Haka jinglong kristan kilas subut no ya kenyam. Hari balong senran ke bomot ngilong kiba syak hikai a good learner. Ubarabot a good learner de good listener. Bad lada ulalong hangta wa syak hikai ulalong basngap ha ular ban hikai ya kiwe. Lada menta ukam syak ban sngap ha ya ke un batai ya kiwe. But uji suru ulai khot yaki ya kabanwan syakata. Dei kata syabu un penkentang yaki banlong apostol kilani ada kinong bot lupa. Mengitip na gospel Lukas sendiri kat armo. Ulai cua banduai na kabanta jongki nama naki senran usim ya kani ya kabanlong apostol usim ya kani dakajing duai. Kat utrai udah late ya kabanduai syua. Banjit ya kita ki kat arngut. Ki apostol na ki senran. Namar utip bet kani ka kam kaba kaban banshet yaki kamdai ke kerdan. Handai kani kadai ke apostleship haba ayaki makin lait syaka perthai makin sa makikin shim yaka ngala manong fi yaka kata ka mental ke jong utrai. Ba utrai un ay syaki. Ula le lupa ya kata dak jinget ula tip lupa yake ujisu umlai kumtu ula tip lupa ba hadin jong ha kini kin sa ra yakani ke gospel. Jong ke hima. Namar kuma mene mala pulih ba unlong ke jingker ku yaki gentle. Uyo i bahaki gentle nama mu uwan sekijo. Kim pediang. Hasaki gentle kini. Uladap iyu lupa yaki. Dai nama kata ukot yaki syakta ka jinglong senran. Last time si tengki don batu. Bu hikai yaki om tang kata. Hari hakka ba ukot ya uam. Umpan kut pat ya kata ka limit pat tangkat arngot. Kumbai pastoi dang keran mo. Sans pangut mo kiyo i yo jisu balami pat. Nangta kiyo i ngamtip kan ungut kamdan kan namba habala rong no baki angel pen bana but ujisu udah keren syai ap kamera ke bahaneng hanrei dantang sispa arpungut ha kamera ke bahaneng kadau kadai baro kila kwa ban bot ujisu ki kwa bo ujisu khot yaki handai ki duna pat ban kongo ya ujisu habu ujisu umdan bat ki kata kadai ke haka jingkot tang tengam namar baro haka jinjin jar ngin wan shu jisu kuma mane posto fedang kan kadai ke jinjin jar kadai shisha ke jinjin jar hare nganget nyaki semran ku Matius jinjin jar e namudon na pisa mo ubet ubiang hare ke balongo udu levi pat ue ya ka kam levi ube ya ka pisa nama ki levi kam dei ban le ya kata ue ya kata ulek chaka pisa ubet ubiang dapat izin jar tu dei petrosi beli percimit tong doka kam yo ye ubre baladan urus ba in urus orang pa. alih giling Handrai bah kata kasih ngala no fi ke business ke kamlong lalu dong tri business don no kasih ngimla don yo tak si dum don ye mo dan chu is ai no yo Tapi pastor try subuh ni badan lang ni pastor mah. Beli pastor bagi tu gis subuh ay kan ke pastor di segi pat bar gi kali bagi kim kot pastor sa kajong senran. Bagi tak gis par ho ki badan lang taruh ki klub kot justa kumulong ke arngon. fi kam dei ke jingkot na mkot ujisu utip ya no ba ujet pinda pet ya kini ki khanar ngon apostol mo
Kidon lala ka jong ka gift la fi study lala ka jong iki. Pinda pay kum Andrew. Utip ba mono bodon iyo. Nei untip bukuna do santli puar lido ka. Pinda puliam lala ka jong. Kalong very kalau ka jeliu ya. Kamlong detail mah. Kamlong detail. Nampak pinda ladang ilai ban detail ki we pi we yam. Kini ki khar arngot nam ki long tek kumba Jacob ukur khu ya ki khar arngot ki kon. Pinda pay ki totally ya pair we haden we. Yo way ukur kum tu kalong kum curu kini ki khat arngut ki apostol ki dan la ka jong ka ba ujian udah tip ya ki ba menu bebiang dai na mar ka tangange yu Judas utip thai ya kalan pisah pilan kum no ukram ayu Matius u ayano ya Judas Adi ban ayu Matius isa uni ba khot yu mo na ka podang lum khajana da la khot yu ne hanre utrai utip ba ki dan la ka jong ka gift kan mau ha ka jing khot ka jong blem ublay umpet ke ka bangam pingila utip ublay ke ka ba ula ban sei na uni ubrio ula ban sei na uni ubrio tadai na mar kata perba pha se gentle ban yalap nang kong do iki apostol lam uklem jet dikini yuai ujet yau Petros ujet am namar nganget bet he's a businessman ka kam khayi thra wi mo ka ya dai ba ka ko por bat kini ki wei pat ki bam dai ki jiu utip ba uni unlek and plus utip pete beliau namar Petros udah ujiu nganget am ke doktrin da klain palat hangta nama businessman haga kam khayi ajudon ni kata break kata upai ubat ukloi ban lek but so simple preaching preach haga yang karelias mesti buku waki bu upen kongo ya kata utip ya no ya kata tadi kata tentang ngisi orang mau ni itu boleh yang ngam yo am boleh uji de baro hanrengi mun ya ke benta bagi sajet kan. Kau ini bentar tribe store dia pakai tribe store jengkau Jisu pakai dia tak arngut tribe store. Am ki kam akhirnya. Kim dai begini kal arngut di sisa kal adon ka hoi agak gospel jung Yohanes. Haga nong ka ban riu do kal ban riu pun riu kila ada ki eno Jisu mo. Kadau ka dai bau Jisu hikai ya kai hikai bakim la ban pediang. Ban bam ya kadok ban mandi ka senam. Kata ka jing keliap kelia lah dia kan yang mengibut utrai. Lom lu jenjar rai. Jisu ong tu shem ya kalengkor jo nga pi to hikai ru na nga nga bulu lui baret ru agado nut tebin shem ga baja thaj hakim sim jong pi na ba kalengkor jo nga kalong ka banjam na baga jingkit jo nga kalong basta tadi na pun Jisu ka jam pi kam era Hari ka jiper khat jung itu teng. Namo Jisu batai bet. ba jingkit siya ka basta ting Oh, setundak Matius ong ta pastor. Pada pulih pat gospel Lukas pastor ka ong bat. Pimba ka ding panatam. kasting na ba Ah. sulong da ba da ka do ka Kayak Dari ladap siya do mesin bakot. Fi dewan jing tak ada Petros. Stefan bin pe itu baru gitu ijing kimi gitu. Ki ban kum ka jing yo nong tak ada Paul wong yang aban im kolong kresu i jing yap jing mentoy. Tagari kata meladang ngilalong siya kesedran ginong but ke besisya jong try am ngilong kum Jisu hi. Ngi mana ding panang im tiang dah oi. Mo kadi kata buat teng-teng ke jing long do tengi tiang hi. Tambo andang ngiladap men sim bakoi men kon masuk ban tiang. ngada perkhat le upol yo iyo Stefan. Fi katu ka impact ba ka life jong upol. Ani Namar boleh yo Stefan yo ka benang na. Tu mu ong da yap long tu ta. Dia kata ai. Dia saya belum kata tribe store pakai seluruh pol bukan bikin tienda. Ki kan mau lai dia mau uhi ta. Udah mau uhi babat kita ki janye la su tu ta. Tu la su tu ya ka kata. por da su tu san. Hadien bu ulai kendo yu Jisu kan mal sai. Kan mau lo di kita ki ke bro. Flashback kawan adi pleng kolong kum tu. So kampam wang am tip ha do ne. Agak mesti mereka lapoi ke lain mentah. Ulai yo ka benang tu. Kusai juga do. Like beneng tu apa. Kusai juga do. Tak aven ben. Pi kalong kum juru yang ni. Jisu yang ni. Khot yang ni. Lalang ilong hakan no ka bentah haka jinjar. Haka jingkordo. Jingpang Jingpang. Haka jingpoho. Try khot yang ni. But haka ni ka jingkhot ukwa yang ni. Bagi syukong mo ba yo. Buat ba yo. Senran ben. Long senran ba. Tentang isu yang balik ngajinjar kat ni. Balik ngasitom kat ni. Dia bang imbut purana Jisu. Yo Jisu mdon dah po jungi. Fi Paul bo em de jikli. Arkore nong bakhat lai dekat besan mo. Bo Paul kli ya kata mo yet pi la fi don jingai benang tau bo de jikli. Jisu don ma po jung pi.
Teng-tengi along Kristan kali Jisu dan nama pojong beda. Kata kecil. Nama lu pastor. Kumbo clear gitu ginong Efesus te fina priang ni masa makoi. Siang te wei tom masa makoi. Nga berkata Simeon, Simeon. ada biok lupa mesti makoi dah. Haba, mesti makoi parwan hang si Pentekost sampai ladap don lupa mesti makoi jauh. Kini siapa ada penbaptis lupa don mesti makoi. Kata ada kecing apa kan. Nama kita kiba apker man utrai pendap mesti makoi. Kada utra umya pastor kum kat jingi mau long tu. Gomlo kumju. Long. Trabin pej Cornelius ru shuam baptis. Ulo yo priang lupa masa makoi itu bedanang tu. Tapi perkat no to ngikren semua ikini jingkon po Bible. Tingi si perkat no yala dia teh ne. Pi ikop bah dalade ngila kumne. Gashi mudur lade manusia. Ngali batlon man keren. Ketin Hindi, ketin Pareng, ketin Kasi kira-kira kendiat. Klelut. Kaba yang aman keren. Hana tentang kau ngaku no teraim. Namar balai, syupan kongo ba yau terai sa. Ladapan kongo kabiang ba ita. Dan teng mo gibru ki perkhatan balik kata. Nak kumlo na PCR biong. Kata kacingkon. Musyai pastor itu bekeran mo pastor. Susngo tu sutu lah kot ada bekeran yo tiap apa. Ini kita kan. Masolong belong sederhana pastor. Sederhana apa bodoh Jisu kim. Dia si keseluruh balik tapi kim nu try mau balik. Ngasih perkat kan dalam Jisu ki serar ko mangilek gi po Bible school mo gitu. Gi ai ban kren ki san minute. Terai keseran di bekal macam Jisu. Bun Filistus ya. Terus dikira di Jisu. Wah praktikal. Ngalai kai Mesia kat ne. Sengap kecikan na Mesia pat mentah. Ba solo komik ni pastor. Coba beker Jisu atau pastor beker ni. Beker pastor Jisu atau beker dia kai. Pi ngi mentah ngasih perkat mo. Ya keseran ni ngap perkat lah ngi mentah ngi don mangin don Bible ben keren. Keseran ni kiri yang baik kiran baik. Tu botho tu lai kan mau bun nang tho ru ten tu. Botho trai lari bais damit mo. Tadang sayo ni gospel Matius. Kan jong mau Marcos Lucas tu Yohanes. Gini ki we ni te. Dan ko balong Bible school mentala. Tho tam chupai para te. Hikayo menen. Tak ada kadang yung galak belum kom tahu. Biasa songot yo tho pastor. Ini saya wei kamera kopi ko. Kom tahu tak kena ber. Ongi bala alon ongi las tu itu mas. Jebek juga kalau biak kadang biak kayu. Perkat lalang perkat yang try siap penon kam ya kibri sepala perkat setangnya la jong. Kajing penon kam kajong try mo. Kalau enggak pelah sih siapa tapi. Dan perkat lah kajing sekri long pelah lah. Kom nu jet ingi ru. Kata kali kajing. Boleh tu buat nu start tu semua perkat nu jet kom ingi bom ler itu. Mudai banau ba kata begini biang kata tah muciet. Teng mau dodor beki keren yang bet syati keren. Hari keren kam tu yang giro. Teng kinong keren ki bet syat bang keren ring emi ira boleh budak kam bahaya kibat. Namar boleh long bepelah. Pi ujiet iki babiet bepelah ranji ki start uang. Wow. Kiwai ti kong ujiet iki start pelan ranji ki babiet. Ke Bible kau ujiet iki babiet men pelan ranji no. Start. Start. Ujiet iki bom dan bor pelan iki bedan bor. Ujiet iki bapo dan pelan kita ki ba pengalor ma. Pelah sudah. Ki bom dan buram man penon buram te. Kita ki kam jong u ki pelah sudah ta. Gimana man mudur. Tentang vi na usai shano sai ngiyo iru kajing syakri mo. Idan manusia apa peli kiwan na kajing la jong ta jar la jong. Menta kecu iki slok iki we. Ngasih ang belai ya jar u belai la ai lupa ya fi katu ke tes. Te pi ada pas katu ke tes, te menta kiwan segini ki ya kecu ke tes pi kampet bani slok. Denam. Cuma menta ni ke beri bala yo ulok u buat. Te kalau syong badu kumta kendu jing ngapai ki mai la jong. Ipangali badi ba, bapan kulmar bal you ben. Isu berselok dalam kiwan ni si yang badi bakum tangga yes kan sebab email. Email bela patai ke experience jong kum tangga ya syak nga kum ta kio cingkerman. Fi ubei penon kami kata. Tentang ke cingek ngiong ka ke cingek. Harung be kata ke cingek mu ai fi kata ke por. Di kecing kai. Kadi ke cingek ya fi kata ke por. Namar ka Bible ka ong. Tu gini pet ya ka proverb kat ari we. Jaro ba iya jaga jing sedeng iya jaga jing tip. Henry uba isi iya jaga jing sedeng sempat ulong u kenjam merah. Ku isi ya ke? Jing sedeng sempat. Kelayu.
Merat. Pastor. Merat. Ingi pun saya ingin kuat atas senang sempat. Kedai. Kuat lah. Tinggi dia merat. Yes, pastor. Orang ngi je kecik senang. Ngi je kai. Kedai. Ya kecik tip. Jong pastor ya kata bong fisha. Long mo mentah lay lejong ne ikti buat lang man ngita. Ngajong baik la poy ka to kapol ficha senang ngam kemot tak di kapol ficha kan tiup pastor. Yang tu kapol kemot ka di kapol ben korek APM findang san nang tu. Mga sunat bahang tu mo. Ong kiba iya jik senang. Ki iya je kecik tip. Hari kita kibam iya je kecik senang sempat. Kalau mau show jik senang jik tip. Jik senang sempat. Dia ki merat. Kata ka dia kai hak ngas-ngas-ngo. Hak jik syakri. Kata yang terakhir senang ini, sempat lo yang ini. Kata kejik, bukan sempat yang ini yang banginum lek biang arsen ni kata. The same mistake. Sempat yang ini. Sempat kamu mereka busim sisa lagi sabuk ni lagi dieng lagi 3 Henry. Nak kata ketin ke jauh. Banginum poi, banginum kelamrat kan. Banginum kelamrat kan. Pidapet ada ngakran mentale. Namar babon Kristan kimio jing senang tin jong plepe ikop kelamrat mentah. Mo ki kelamrat ji sha. Hakani ke pertai ke mentah. Ngakan mau kan ikan tin bang Mahatma Gandhi Ukraine Stanley Jones ubade missionary ngadang hikairo ikan ni mo po Bible school bau ni Stanley Jones ubade way ni missionary ubade perlok ru jong Mahatma Gandhi ya por bunang puli lang hari bilat mangitip bahawa Mahatma Gandhi la long very influence bahana ka jinglong Kristan mo kadik kadijing shisha jong unai kata ngidon katuk meeting the English gentleman kita QA bangi puli mo ki school ki college ki dan bun ba sapang jong Mahatma Gandhi kumno ustunat man pongsot no ban le kum pareng na mar India kadon katuk caste system i uang kadon ka jingya kami long unity ka kata ka society jong ka India hade u yo i jong ki pareng hade kumno ba ulai chata ka jeseng ba kumno sha brat sabar ta ka jeseng kadaw ka dai ba ong kani ka jeseng dai tam ta gi do le ber usong sa kan tait ba uit ya ka Bible dai na makatang yo ilot ya ka jing trei jong Mahatma Gandhi lada ong satyagraha ka jing sha jing it Fika Bible kay hikay. Kiyong magkadi kajing siya jingit kadi kabor. Nang ta Ukraine ro batatap siliang kita baro na po Bible lot usay lot. Hanray umlong Kristan ba. Po Stanley Jones wanilap na mo di parlok wanilap. Yo. Uay ikaktin jong ulay. Wang balay mempediang no yo Jisu. Wang ta kani kantin. Ngagam kanta yo Jisu wang. Ngai yo Jisu jong pi. Hanray datang kata. Ngai babon ba ki Kristan kimlong kumu Jisu. Malada ki Kristan kila kat kum ka jihikai Jisu ka India barok away la kala Kristan wong fi kata ka de kai kalong kum ga jing tap ya ki Kristan hatu kata kam de ki sisa pi bentarong ila ban ong fi blay khot ingi lagi ba bon ba banta hari u khot ingi bangin ha ka jihikai jong u Ini singi dan keren ya kata. Bun kibri kindu beneng namar kim hok agakam. Ketin jublai ke keren syai kata tu orang ramla macam ni fi berit ramla macam ni fi ke bahaya ramla macam ni fi ke sepak bom hok tu kumnon macam ni fi pot kata ke sepak bisisha sepak bom hok means kini jing tray kini iber khoyam kalau dah kan ini jing tray apa kan jador ublai macam ni tu kumnon macam ni itu tahu beriwan pois beneng ni ben ai ke beneng tadi kata bagi jing tray jing kata kom kom ya kom yang ke jungi ba iya kendo ikibriyo shurum shaneng te kata hatu kibriyo ki in shisha bangi long ko mujisu kan kata namal i kata ta store ngangai mentah hapo dan jala kami jungi jalap jala jungi balikat ne ki we ki jaj mo ki jaj ben rio ki jaj nyam balik ki man ka jelong Kristan ngi hap ya lap hap karkat ka dengan ne kadaw ka de bu Kristan de Kristan shisha de sandan kalau ta ngai telangai in ri klam le bat lalong mo pol tho sti nong room si po ar kadon ka jing sirham hande mdan jing tip ka jing sirham ta kadon ma hande mdan jing tip ngi sirham ma ya kiti kisingil ani am Kristan hande mdan ka jing tip pari ka Bible ngim ng Bible unong khalai Kristan long tu Kristan long timsi Kristan long yesho Kristan tu kumno uni way jait ben re un kala ka bamot Tapi pasti jual pastor pasti ada. Berorgot pasti orang. Lada kerja sengalap pastor hab long himan ni. Ten jalap sono ke pastor. Lada hab jalap sono itu bah. uni buwan jiseng man kayu yung ni hap pen kala suto susu Pastor. namar boleh sandra kan no Sandra ta. teng la shun tulun hajo sha jo hab duai bi uni jo hi bre uni bu shu majing ba uni bu shu kor det ba uni bu shu kan ga bre bu shu yam ba bu shu jenjar ba ka bamla tu la no kamu kala ka kam juga gospel sakut ajo sha jo kami te sabar tak kan mo ngi dia mi
Om balik Syagwati, semua mentang le yalap Syagwati, hani Shillong lah kulmar. Nama kini ki bangai Kim Hun ra. Kata tu kisah. Kamu ki ong ngiri bangai. Kini teng kidan mong ngiri sot nongkong. Lawan jeseng katas nem. Hari umsan pat. Umsan hanu ro. Bat jongi sini ke jinge pek umdi teng bamsan. Ailat yu besan ro ban kiyo. Terima kasih. Kapat. Kata ke jinglong jongi. Tadi nama kata ngasngom kapat rung ke jingkot ke jong trai te hangi. Kamrong ha jingkot jong trai. Nomor belai fi man hakane don yang aba keliban ngan ang hikairo ya kane mar kane ngai iem ka ba imma ba man ta apa kejala jungi keja hak ngan kan chapang ki kristan ke ke bajia fi jisu ang kele chaka perthai pelong senran mo bari kita ki senran pin pen baptis ke kata ka ke kran shai mo gospel Matius kandong ka ba ya ki balangit mo kita ki balong senran pin pen baptis mentapat ke balong wapi uai ya kata ke great commission ya ki apostol mainly kidi maki uklam ong senran pan baptis ro pite belai namo senran pan baptis munu menhikai ya ki pat hasilong menta ka jai kata lapan baptis mendon bakit kle lapan baptis kelabamot don kam kum jipan baptis ladep penjipan baptis pat pilih jesen kat bapiman ki ong ta para khana kele kata menta ngayus ngau para khana samlam tu tip ila jong ari jisek no tip ban sarai ya gamen sim kele kata bat kalong ka ma palat kene naman ngila kinsting ya ka ei baga tin ka jong lada kalong kum ta upol unumbu ya ki ordinance jong ka church mo modern ki apostle ki prophet kum ta terta yalap harawat num ta ya kata lada ngamla bangkit kli ki men sim ken yang ngamla mangen kli ikini ki men sim chano ki don hakapor jing ke jing jar kum ta ter lada menta kimla ban phai che ki nong sharai la jong kalong ka bayam ngakot nong sharai lada ki khon jong ngakot ngakan kan jado lada nga de kupa ki khon jong ada pang dan jing ki le chano nong kong do kinwan hanga ukupa ban pentip ban ngangan perkat kan le kum noi kata ya ka bang ala banyerap bamla banyerap ngasutu kan kam ngasaliwan ya kata hari haba kenja men sim kan ke jing matam naman ngimdan ku patrai indon panak sudah nama kikho na badapang kiliwat ide giwe pat kikpa umde liwat ijong lejong kata kade ke matam ya asuong pastor kumne ya kata ba ba kil along kpa hari kamtip ya kalong kor jong kpa along kpa tip ya ke pida pe akan jador kalau ngatahi kibabon ki along kpa kon day na mar kata kani di ka jing habang ikran pa ka jing long senran menta kani di ka jing ba ha ka jela ka jongi ngayo i kani di ka jing ma ba na mar omdan ka jing kit kli you must say day na mar kata ngai kendu bon ngam yong ngai tai we yong ngam chang ala kala bomot hanrei itaba pen kala bomot yang nga mentai la phaidian kamu une boleh yalap la jong patikra ka jing uli yalap ikiwe ki kala ka bomot uta bakal bomot tip su sing le mo ni boya la menga la phaidian kade ka jing ka krau ba ya kani de han ho ha kani ka jing khot ngidon kam sung thoro ba ka ei ka jing kai ngade banio ha ei banga de bani ban san ken hala kam long kom ta tang impoi sia ka jing long man sim ngala banong ifi ban long ka jing khu siki we Ni kalau ngatren besto mentama menjelap syelap untuk habau nak kumsenram besto kum sa ikai cuma asu yalap kum tu kum tip kadai ban yalap ngam mong dei ban yalap hari wat nung kata than ya ka ba phim dei ban kata yo phim pat tip om ba pibu ya ka jing man saw ya la dia han rewat di kita ro kan fi ka bible ka kran ka covering orang ngimdan ka covering ta kam long fi da kan mau kadon ka jing apa yang kisah senran ki pha ka covering ka Jerusalem ban pen bai ngi sini mdan ta kata God's call you God's call me also kata ka de jing te aingo ik bangi ekran kan ka si pang ka jing khot ai ba ka jing khot ngin wan ka jing long senran ngin cha ikai shwa ngin yo ya kata ka jing tip ba bangi yo ka jing tip yo ngidon tang jing sit rahem dong long ra angin yo ka jing tip ka long ka ikai ka bakrau na ma ha ka jing tip kumnung yo jing tip ma sha senang ni sha ayo sa senang na syas neng sempat syas neng cu sa senang syas neng sempat sekelamaran ada ngim ka jing senang sempat ngi kelamaran
Macam mana? Bat ngangai ke por kam sya syu engi ban nang yai. Peteng ni ke jing kren ngi. Ngidan biang man kren bet kumni himan laga sengi try ke por men step. Tengah ngai fina ngap ru ya ke jing hikai ke jongi na ka tayo shi ka tayo. Abaya dei bat ka subject ba per. Bam tar sengi aingo ba ngi kren Jepang ka ta ke jiglong senran. Bat dei tang kwa ban penkot ya kata ba pilalong senran fi ban ngai bam dei tam ban ngai pi ban le ru namal ke jingai klam ke jingle kalong kabayap. Tadeng ta bun kinyam mo pastor da ngashkwaban at kendiat ya kata ki ong bet ke jing pen em ke da ke jingle. Tadeng ta ngai ba kini ki we ki bam long kristan ki kamle bahata bani ki kristan namar ba ka jinge ke chuki kalong la da kimle te kemut kinum yo ya ke jing em nan kinum yo ya kata ke jing em ka ba kham ha pat anda ki la yap te nang ne na perthai. Tadeng ta ki le ba ki bor khoi teng dapat i kum baki kamhok maki teng dapat i kum baki kambha maki bani ki kristan ne tagadaw ki juong re kata bani api dang la mangi namar mangi ke doctrine ne kata ke ji kai golong bet ke jing pen im da ke jing ai te kam dei da ke jing le tagaday kata ko ke jing per teng ta ko abanong ifi habala pen im yang i am da ke jing ai ngi haban kam le kam ma su ya ki ai baro na ka ban tau bala pen im yang i ke Tagaday kata am la fi tray fi ta fi le ka no ka kam am le na kamanta ka burom ka jong play. Tagaday ta baka pertay kan yu i bau jisu udan baru jisu uday wa im. Dani ka porong IT no ay pas of hair ba in duway na kabanta jong ilang hagan ka por ka bamanta. To inya dalago bala fi laban penrit di ka ba fi kaprip ikmat jong fi pala da fi ong shisha try me khot yang aro mangan long sunran nga kwa mga long senran nganget kani diga sni kani diga por kani diga kenta ya ga fi IT la di komba u Petros komba u Andrew kini kiwe kila penrit kila pen ko ngo am ba tra ura ki upenan kami ki kum ki apostle panganget ya piru en le kum ju la da fi la kloy ka babel ka kren kata na kitab Isaiah nong iwe khanai ko la fi long ki ba kloy ba ki ba ko ngo pin ba mi ki ba jong kari kloy ko ngo fin long ki bri ko la ko IT store Lagi dua ini kapor. Tra jisungi aingo ime nakam tani kapor kin tra bingin amin doren kat lang kumni akan ni kejaka sa ising kin tra ni ke studio ke jongi banyak sam ni keting ke jome ki kuin ke jome. Bat sha kin tra kumengi yo sngo bat ngi sngo tho kin tra ya kata ke keting ke jome. Bat aingo kin tra ya kata ke jing aibor ke jome ngi bingin pendet mementangi long senran ke jome kumjo kin tra ya ke bor ngi pen kamti ki bepet de ke po menta. Ngi skema tra ma kiru kumjo abagi yo sngo ni ketien kin tra kan pendet ki kin tra bat kumjo kin pen ko ngo kin tra ben long ke senran ke jome. Ngai bor ki la ke sngi ni ger khu kin tra ya ki bagi la ban sngo tho shu kin tra ke ketien ke jome. Bar ki baru baki ya ling ba kumang le sam ya ke ketien ha ke por a kin tra kin sngo tho kin tra bat ngi skem kata ke ketien kan pen janai ya ke jing ke jongki bar ngi skem kin tra kumang sngo tho ni ketien ke ba ong kin tra hame ngi im ngi ki ban ngi long bat kum tang ngi long kat ni kin tra ke di be ke jing le ke jome bat kum ta kin tra kum bagi khur jome ki sham hak kin tra ke baki kin tra ki ma melagas ni kata kin tra ke di ke jing le jome ban pen ring dorengi ban san dorengi bat kam tam ban long ke senran kin ong buat ba sha ke jome kin tra ne ke hui kun ke jome baru kiliang la kita na pen ke jing pang ji stom kin tra ngi skem la pen khia hak jing le akan no benta kin tra ke baki ki sham la ke de yu lok ne ke lok ki kun ki tingi aingo mela pen em kin tra jisu men le kam ba kin tra ba shisha kin tra me mon shibon me jit shibon kin tra ber kum tang ngi skam shibon kin senran ne I kin tra dang ne shikma kin tra ngi skam ne ke kui yiri kun me borok kiliang kin jisu kus do ngi aingo amen but amen aingo try sham ta ke por but to tra nang kui pi wei ber kum tang ye khot ye pi ber nge we re pi kum ju shibit jan miet an ke jaka san baje kum senran tra ale is no tilang mat ngi han ke jisu kri tra nang kui pi hadu bini siya pada ko program. You know, try. Amen.